Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mugasomi abwerit kore komi motinyo gatano na gatatu mwaka ojega bwechiri bubere 2025 warire buya mwancho muri ogetembe TV tumapiri ngiya kene kyonga chinsa isano na ibira senchera ereyo bwenge Wilson makori kwa somo na bumanyeriro havira kariri nero kaneke buna chibichana Mario Gingo ikirachira senchera ereyo bwekira nchenga tren kwa mukai karanso ke obenentu gwe komoiro tokomanye igatiari agenda togwasteka korwa imenesko yorogongoro aguse na togo chaka korwa omucho busongo gose korwa ase county ya Kisii nigo egesa kwegeke kyabanubi ekige korwa ase egesa kukya Islamu anene mono korwe county ya Kisii korende bamete imeyo mucho busongo basokire na korobekana ase kere abakorera okombi wane serikali ya county ya Kisii egesa ku ekyo nigo kyamochire mu governor bwe county ya Kisii kesimba ase okobaombia na gotabanyura asa magendero anene mono obwagachi bwe para ekogenda chinsembo bamenyete nabo igo okombiwa ase amabaga yemirimo ase serikali ya county ya Kisii anene mono ase enyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital.
inasikitisha sana kukuwa na community that is neglected, not even recognized by the government. Recently we had an issue ya Kisii County ilikuwa inaandika 110 nurses kwa Kisii Referral Hospital. But it's sadly that in the whole of Kisii County we don't even have a single Muslim. Yes. Or even a single Nubian. Na si ati watoto wetu hawajasoma. Kitambo they used to tell us that hatuendi shule. Siku hizi we are going back to school na tunasoma. Why is it that our right is being taken away from us? This is our constitutional right and we are not even begging. My colleague said we are begging. We are not begging. We are demanding for our right to be respected and given to us. Tunasema tunaomba serikali sisi tuko na nyinyi, wale wa viongozi wako ndani, tafadhalini, kwa sababu sasa nyinyi ndio kusema, lakini ikifika wakati ya kura sisi ndio tutakuwa kusema. Tunawaomba sasa, tunawaomba lakini mtarudi kutuomba vile mlituomba, lakini tafadhali tunaomba kwa roho mkunjufu mtutengenezee hii barabara na mtuwekee light, kwa sababu tunataka tuwe kama wakaaji wa sehemu zingine. Ukiteremka daraja 2 kuna lights mpaka asubuhi. Hapa kwetu kuna giza. Mama mjane mama wakitoka kuhustle wakirudi huku usiku ni shida. Mtu ananyang'anywa kwa barabara. Hata kama tuko na polisi karibu na sisi atakuja kwa giza. Hata askari anaogopa giza. Tumejaribu kuwahimiza waheshimiwa ambao sisi ndio tumewapigia kura watusaidie, lakini hatuwaoni, wametusahau kwa sababu sisi ni jamii ambayo kwamba ni ndogo sana katika hii kijiji. Tumezaraulika sana. Barabara zimetuzunguka. Hii kilomita yetu ni kidogo sana ambayo kwamba tunaweza tukasaidiwa tuwekewe hata kama ni moram, hata kama ni uwezo wa serikali, ile pesa ambayo wanatoa za matumizi ya wakaazi ambayo kwamba ni wachache hawajiwezi. Sisi tumejaribu kuwatembelea, hatujaona mheshimiwa yote ambaye kwamba amekuja kutupatia support kuhusu hii barabara yetu. Tunahangaika na watoto wetu wamesoma, hatuna kazi. Tunabaguliwa sisi Waislamu, kwani sisi wasi wa Kenya. So sad that we have a county government that does not even recognize a Nubian. We were last employed in Kisii County ile era ya Ongwai. Up to now no single Muslim or Nubian ameandikwa Kisii County. Do we say ile jasho yetu na vita ya campaign tulifanya yote hapa nje ilienda na Ongwai? It's so sad. It's so sad. And this one should go back to our county governor here. Mutinene wenya gitari ya KTRH Daktari Enoch Ondari ni garuro kubolia gotia sabanto kuikeya osenigo aruraba banto go kwanera obotineneri nabo igo gwekeya chingaki bakobekwa ase ebirogo. Ondari ni garuro kubolia gotia se kanisa na barai bech kanisa kobeka ensi ya Kenya na barai ase masababu ninchira ya moyo kwenekia okongusana na kwabere go kwenekiwa ngo kyana kore. Ondari nigo abwateganga yo kurigia ekiro kibo governor county ya Kisii ase obochori bore mutubo mwaka 2027 ase aborira bagusi komubeka asa masaba na boyo gocha kumubwatesia oboteneri negento tokwewa na Nyasaye nandaso bwo bokena amenyire tini mogotumono lakini amanyire ekero muntu kweru na ino borai kalinga bakobe position umaya ko butebya abantu no bakomenya omongina Ellen G White uito kubwata manomne kanisa yi Adventist na abwata position yende na renge president na renge na governor no mundo kinete iga agatero tiangoro kiria bantu bitu na babaraki bakomenya na gekogera ebukwe togosoma egotebia una tubwati amana Nyasaye songe yotanga where there is no vision people will do what will perish yani nga na ine karo kwa irwe obotangani onye tolikorra gochimotwe oro kya bantu bina smoko genda abantu ba Nyasaye bakoreki mbasire igona kitoko twate banga asiri ngana Nyasaye tubwaterane toro kanwe kimutwe no eno ndekwense iroborai amanyo atwaro kumanya atware vision ne kanisa rende nera bakatebya mwana nima tenga abantu mbara bange baruwe chinse chinyinge bagote bakumanya ngati Nyasaye naro bali bamaite Nyasaye iyo no bakogera no ene se uja yatutuka ibarero abalisia n'abageni bakirega iga toko sa mutobe ka samasa ense yito ya Kenya nebwate mesukosuko kidogo mube kama sawa igoroga elinde Nyasaye atoe kisemino bongaini oliole president oliole governor anyale ko ura abantu ba Burundi igonga tigato tebi Nyasaye nga gato uburai nakoreki ana tageti
na intu lakini mutabuna injebono mumbe kama sabo monsabere ekaunti ya Kisii na bondo chenga 2027 ngere bonda anya ikigera ase kanisa ya Nyasaye gosomitore stewardship. Mwancho murigereria oyuno yo kabeire omoteneneri bwenyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral Hospital yosabire abagusi n'abantu bonsi kobeka ensi ya Kenya na barayi ba Kenya ase amasabo. Tokosika bosio murayi bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto na barayi bande nigo baikirana ase kanisa ya PCEA Joshua Memorial ikotoka Limuru kaunti ya Kiambu ase omoyega bwa masabo gosemisa. Okwana koro kanisa yo Ruto nigo aigerera emirobire ya serikali anamono obwagachi bw'ikinyumba kya Magorianse gose affordable housing ase arukobolia na gosegeta gocha sabasai goso ase chiskuru chobobundi na boyigo kwegera chikosi kya magoko eriyo bachikwenyorera amabagaje miremo ase omurobero y'ubwo bwagachi bw'ikinyumba kya Magorianse. Ruto nigatebire anamono korase county ya Kiambu nigo abasai gwetane chiribu isano na isato barache kwenyorera amabaga aoye miremo ase emirobero yo agendererete. Ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, miradi ya maendeleo, tupange vijana wetu waweze kupata ajira. Nataka niwatangazie vijana wa hapa Kiambu, mmesikia tuko na Technical Training College hapa. Huyu mjumbe wenu alinitembelea wakati mmoja, tukakubaliana na yeye tutajenga Technical Training College. Hiyo Technical Training College imekamilika, tunataka vijana wapate nafasi ya kusoma hasa taaluma mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Tumetangaza tunataka kuajiri vijana wale wako na technical skills ambao watusaidia katika program ya housing na markets na hostels. Ningependa kujua wale vijana wa hapa Kiambu ambao wako tayari. We are going to hire between 8,000 and 10,000 vijana wamemaliza TVET na wale wamemaliza university wako na technical skills ya ujenzi. We want to work with them. Na tulitangaza last week hawa vijana, we want to hire them as interns initially as we prepare them to be proper technical staff to work katika program yetu ya housing na markets na hostels. Saa hizi tuko na manyumba 1170 ambazo tunajenga Kenya mzima. Tuko na zingine 1700 ambazo ziko katika mpango yetu, na we want to drive housing ndio itusaidie kupunguza ile kugawa mashamba, kwa sababu tukikatakata mashamba ambayo tunatumia kwa kuzalisha kilimo, pale mbele tutakosa chakula, pale mbele tutakosa mazao. Tutakata shamba ya chai tuweke manyumba, tukate ya kahawa tuweke manyumba, tukate ya mahindi tuweke manyumba, alafu tutapata matatizo. Hii affordable housing ndio itatusaidia tusikate mashamba ya kilimo, tuweze kuishi mahali pamoja, tutumie ile mashamba kuzalisha chakula na kuzalisha mazao yetu ambayo yatatusaidia kukuza uchumi wa taifa letu. Mwaziri omonene omuske Musalia Mudavadi nigo akwanire amasikani asaba subati bonsi gochakera abana bakabanyaroka gotsi abaiseke goikera abangina. Mudavadi nigo akwanire esiniga akwanirete eketambukiro ky'omurayi bwense yokorosia ikamati erache kurigereria amangana yokunirwa kwa basubati ase chinchira ao emergency ya Kenya. Ikamati etenetenere omuske musubati Nancy Barasha na nigo ikamati yakorire emiremo na nigo erache kwena no roboti goche ase omurayi bwense igoro yalya banyorere igoro yokunyo kwa basubati. Mudavadi nigaruro kobolia goche ase abantu bonse kosikaba Kenya kuninchira yamo yokorenda amaskani yensi ya Kenya. President William Ruto akasema this is an important personality, educated, huyu mama tusaidie, na akateua Nancy Barasa kuwa
chair wa task force, na nadhani wamemaliza, mmekuwa mkifanya kazi na yeye, si ndio? Task force ya kuhakikisha kwamba hii mambo inaitwa abuse of women, gender violence, hurting women kwa njia mbalimbali, whether kwa mtandao, social media, kwa njia gani, kuaibisha wamama wetu. Task force ya kuhakikisha kwamba wamama wanapata heshima, chairperson ni Nancy Baraza, na wamemaliza hiyo kazi, wanangojea kupeana report kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Heshima kwa wamama kutoka Western, lakini heshima kwamba we must have very good laws and protect our women in this country. A single woman insulted is an insult to all the women of Kenya. And it must not happen. Tulinde all our mothers, our daughters, our sisters, kila mtu tuwalinde. We must give them the dignity and the respect that they deserve. Kwa hivyo huo ndio msimamo wetu kwa hii ofisi, huo ndio msimamo wangu, mimi najua huo ndio msimamo wa William Ruto. Na nataka tutembee na nyinyi kwa haya mambo mimi nimegusia kuhusu rights za wakina mama na protection ya wakina mama na protection ya watoto wetu. You are the foundation of discipline of a good nation, of the future. Muwaziri wa Burundi boime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo amochire chinkwana chiayo muraibu kiama kiregia DCP Rigathi Gachagua echagende kubotoka imeyense area ya America. Anene mono igoro yababewa bekiombe kia Al-Shabaab bachandire ense ya Kenya. Hokwana kuro ergeo marakwetu Murkomen nigo atebete nigo baganyerete omoske Gachagua na ekero aratonya imeyense ya Kenya nigo araikiubusi na kulikoroboti igoro yababewa abu ba ege kogera asichinkwana chaje ni ege korekana buna na maite ekekegendrete anemono bali abaguchi bachanda na goita abantu pensi ya Kenya asataire nkwane chiaye tichibwenerete kuro ase omonwa bondi bwensi origeti ekirogo kyoborai. Na pia Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati wewe ulikuwa Minister of Interior, now you are the Deputy President, you carry yourself with utmost respect for this country and the people of Kenya. I saw another man who sat where you are sitting the other day, desperate in our country, talking about issues of insecurity as though it's a joke, to the extent that he's talking about, he thinks that he's going to parade issues of terrorism in America for him to get votes. Your Excellency, we want to say without fear of contradiction, because he has said he has information and he knows and he has an agent who is sitting in meetings with Al-Shabaab. As soon as he lands in Kenya, he must record a statement to tell us exactly which meetings he's doing with terrorists. This country, you know, we have joked for far too long. Lakini, na mtu kumbavu kama hiyo alifataje kukaa kiti kama hicho leo? You know? It is just unbelievable. And so we are saying that we must carry ourselves with the responsibility that deserves if you are holding a public office. Sasa kwanza mtu anaongea namna hiyo atakuwa rais ya mji yote. Huyo mtu atakuwa rais alishindwa kuwa deputy president hapo maliza hata half term. Alafu anakuja kutuambia sijui one sijui what term. Yeye mwenyewe angemaliza half term. Kwa kitabu ya kisheria, kwa history ya Kenya, anakaa kama mtu hajawahi kuwa deputy president. Ilioshwa kabisa na ile impeachment ikapotea. Alafu anakuja kutupatia lecture hapa. Hapana. Chamurigereria huikiraga unongo chuikira mwere wekionga chinsa isano na ibira senchira yo bwengo mwere ikominto iranega igatokoretera yo mona yande bunara agenda regwatika toskari njengoro wa Catherine Nyamboga havira kariri ga koneke buna chibicha na maringu ikira senchira yo bwekran kuri studio kabere na boyigo kurwa somuno libwe manyere twarengenera Wilson Makoli.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati ande umsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Inche Father Godfrey Ototo omusaceroti omuteneneri we parish ya St. Athanasius Kiendege ase diocese ya Gusii ni imeye county ya Nyamira ko bareganitore asomo chango bwogo changira okwagachwa we sukuru ase ngencho yokogendereria na gokonya ekegori kiabono asokonyora chisemi na boma ya Nyasaye omochango iyo ni igorabe chitariki 10 omotienyo o gatano na gatatu abarai ime na isiko ya Gusii twabareganirie na boigo abakristo na ino baria murabategereri na bari mogo turigereria mwensi twabareganirie kiara nino murabagani baita banene incho tubwaterane na kugendereria emirimo ya Nyasaye inyora no mochango bwo kwagacha esukuru ase parish yeito ya mutagatifu Atanasi ali Kiendege chitariki 10 omotienyi o gatano na gatatu omwaka oyo mwensi mwareganiwe omonguru abe nainwe Nyasaye mu byonse abasesenia sekretari ya tata nelio mwana nelio moyo mutagatifu amina. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere no mugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu bono savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru
chikompani ao abarikire abaritayire usibaliensemo ya pension boigo abonchereria ibwatanine wa Kenya Pamoja Sacco iyonyore obukureri ubuya asachinse muna obasemigoro yugutume kibuchi besa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans, na boigochi advance loans. Boigon korantura muri chibesa ase uri kose mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya. Asamange batarechi abisichabo chire asungu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik. Siba kiresi miasi namba 0746-668-190. Kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikia members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomenainya chire within Gusii wanaintu torono konyo mugusi isoko gendereria ese ebiasara byabo ase sacco na gosebwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini esako yeto Gusii yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers